Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam te kasngi. Ki kyrtong bayakun ye ke election Lok Sabha na Shillong seat kila pendep ye ke kamra thep vot ne ke step uba Vincent H Pala Dr. Ricky A Jason kon bad u Professor Lakon Kama ha Shillong kat ba uba Vincent H Pala ula pendep ye ke jing thep vot ha Lamer Siang polling station ka bahab ha Sutunga Saipung constituency. Professor Lakon Kama ula pendep ye kajing thep vote Hasin John Bosco Secondary School polling station. Kumjuru ukertong ka Voice of the People Party VPP Dr. Ricky Singkon ula thep ye ka vote jong u hapok se Klekin School polling station ha kapor Shiposh Pawa Minstem. U Dr. Singkon uday ubayakon ye ka election MLA Arhajar Arpulai na Umsning constituency bad ulawan basaw. Next.